Oh, se pase Jay, lè so mwen kou dormi men? Non, koton mi la do non. So yon baske mwen yon. Men Jay, mbal travay demen matin, ou vini se pase? Ki jan so? Vijan mi chan to. Très vijan. Men Jay, wap pale pou mtade mwen chè. Gwen ne pot bay ou gen toto, ne pot bay ou gen yon te tim ka djousan kabala. Pale avè mwen chè, ti neve mwen, maman meto di yo yave mwen la mwen chè. Yon chèm nou yon mwen pas ou deve kaban wap dormi deja mwen. Non, mbap dormi non gen. Jay, mtou kon sa, pa ple de chida nan salon nan televizyon moun yo. Non. Tale moun yo ped zon bagay la yo akize ou. Non, Mwen konon pati, mwen kon fwe moun la fwe, mwen pa ni fwe moun isi de respekte nou. E sak pou mwen depi mwa arrive, mwen kote $600 moun yo, ba yo. Mwen mwen pa manje la kayo, mwen pa mwen la kayo, mwen fwe respem. E sak mwen apres mwen kache pou televizyon met nan chan nan la pou gade. Jay, degaj yo, mwen tade fwe. Avon, mwen baye mwen vin djou, tonton ki fèm levo, kom si mwen pala avon la levo. Mwen baye mwen vin djou, ki tre important. Mwen tou di ma lez avon, pala avon, konsidere. Pala avon mwen chè. E papam. Exactement mwen chè. Pala avon mwen chè. Oui, kounya la, e mwen men, mwen ki jwa posa nan tonton. Jay, mwen chè, pala avon nou men. Jay, de ou getan la, Jay, beto alez mwen chè. Mwen te tou jodi mwen sa konsidere kom se patne mwen plug, mwen te tou di baye sa. Mwen se lè bezan mwen vin la mwen ti plug, mwen ti di baye. Alez mwen chè. Mwen tou pase djoumye. Mwen chè, mwen fè sa se pase. Kom se djoumye tonton, mwen tout sa. Si bitch, mwen da chicken. So mwen da just do mwen sa ou poten chan nan mbolo. Kwa mwen te tou ye djoumye baye sa ou poten la, mwen tou ap domi ata mwen tap. Nan masi kaban mwen ate ya epi, mwen tap pasi sou kaban net ou tap. Ou mwen ti ki sa kap cheko la? Mwen ti bitch. Mwen ti kap cheko la? Ou sa li mbo cham na pou ka? Baye, joun tou la tonton. Joun kon a fe ou tonton baye sa. Ok. E bon mal domi na salon, akile la vin la? Ta la vin na tonton. Mwen chè. Domi na salon mwen chè mbo chè nan wè. Jere mwen chè. Mwen ti ki sa kap vin yon nou la? Ti bitch. Mwen ti kap vin yon la? Ok, sa li pou mbo kaban nan pou ka jiril. Mwen ti chek sa. Mwen ti chek sa cheko. Mwen gade ya, wap bezo de la baso kones. Mwen de tonton. Bon, ne pou mwen domi pap domi nan tonton. Li pap domi? Mwen fin papen la e mali. Ou wal papen? Si mte mwen men mou men, te fè atensyon.